Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali sampun mungkah kunjungan majeng wisatawan domestik ngawit tigang dasa siki Juli kalih tali kali dasa. Silitunggil objek sani sampun kerauhin wisatawan minekadi Pura Besakih. Ketua MO Pura Agung Besakih Jero Mangkuwayan ngawit nguningayang Pura Pineh Ageng ring Bali puniki sampun kerauhin wisatawan ia dihasun wilangan nyani durung akeh. Sujatine ngawit kemargiang tatanan era baru daweg sia Juli lintang wenten kemanten Wisdom miwah wisatawan mancanegara Wisman melancaran ke Besakih. Ya dihasun sapunike ring tengahing pandemi COVID-19 janten pengawasan sane kemargiang sayan becik tur sayan ketat. Kesucian pura patut kautamayang mangda kahanan nyane nenten jemer tur letah. Ring medsos Bali Pos wenten sane maosang ngemit kesucian pura patut kautamayang. Pengelola patut sayan siaga sajroning ngemit taler nyelehin wisatawan sane rauh mangda nenten metu parindikan sane ngawinang pura letah sekadi wisatawan sane munggah ke pelingkih. Wenten taler netizen sane ngaptiang mangde kejantenang wates-wates genah sane dados miwah nenten dados kerancingin wisatawan. Mawinan pariwisata Presiden Limbak kesucian pura taler preside kejaga becik. Wenten taler sane mapinunas Wisman miwah Wisdom wantah Presiden ranjing ring Jabal Sisi Pura Besakih nenten kedadosang ranjing ke utamaning Mandala genah ngemargiang upacara. Bali Pos nguningayang.